Kumengwethurethethen bilawara ya kumembiri hlakana Afrika-Dzonga hlakana mingisiro mgana lona FM nokuhlanganisa kulonga ngisala stage shurko namuhla rabo mbiri siku ile rabo naro n'hweti leyi ya nyenyankulu lembe ra magimbiri makumembiri ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula ni warisi mati wa jima xitlhanga maxingeritano wa caca na makona lava ndadazi akwamkela mingisiro mena kulonga ngisala stage shurko nga ukhona ngisalo la Gauteng eMpumalanga a Northwest a Limpopo kumeni kuma audio streaming ya mgana lona fm.co.za nangona Afrika vulavula humelerisiwa ncindani Eric Mavasa kusukisela sweswi fika eka awara ya 13 hi laha ku ta twa leti nga na tona timhaka hi ndlela yaleyo timhaka leti mi nga mi lavaka ku va hi bula hi to mina na wena hi leti hi nga tsakela ku twa to kusuka eka wena kasi hi ntlhanu hi 10 timinete ku bila awara yan'we hi ta va hi kha hi bula na lava va timhaka ta swicelo va hi byela kahle kahle price ya kumbe ntsengo wa mafurha wu langutiwa rini wu langutiwa siku n'hweti yi helaku kumbe hi ku ongeti ku va ku ri na ku akela ku karhi loko a ku va kha ku tiveka ku loko n'hweti yi kha yi famba timhaka ta nxavo wa mafurha ti ta fambisa leswi na leswi na leswiya kambe ke sweswiwani se mafurha hikokwalaho ka ku va ku kha ku yi sukile a Iran swi hetelele swi endla leswaku veri mixavo wa mafurha wu ta tlakuka hi ndlela oil yimbisi kavula yona yi le ku tlakukeni leswi vekaka xungeto ka timhaka ta ntshamiseko hi tlhelo ra timhaka ta ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo se a hi ku twimingisano mina ku longa koho ku ri yini ku nga ri ikhonomi ya Afrika-Dzonga kambe ikhonomi ya misava hi ku angarhela hi ndlela yaleyo se nomboro leyi hi tirhisaka hi loko hi ta twa leti wu timhaka i nga na tona hi liya ya ntolovelo ya 086 0002543 086 0002543 hi ndlela le swi hetelela swi endla leswaku hi kota ku vona ku yisa ku yini amahlweni hi ndlela yoleyo kasi ke timhaka tani sweswi ni nga vula ku timhaka ti tele timpfula ti vuye nakambe eka tindhawu to tala ku loko vulavuriweni timhaka ta timpfula ku timpfula ti le ku kavanyeteni swinene eka tindhawu tin'wana hi ndlela yaleyo swin'wana swa leswi kumbexana swi nga tlhela swi va mahungwini hi ndlela yaleyo kasi tin'wana timhaka ti nga mahungwini sweswi ni vulavulaka na wehe i timhaka ta Lieutenant General Tibello Musikili lava nge le ku nyikeni vumbhoni ka komiti ya xinkarhani eka huvo yo endla milawu na yo i mhaka leyi vanhu va nge le ku yi landzeleleni swinene mi ta swi tiva ka swa Paul O'Sullivan u ta vuya mindzuku ka ntshama mindzuku mindlwana i ta vuya futa ta va ta nyika vumbhoni hi ndlela leyo kambe xivutiso i ku i va khala ku fikelela yini loko a famba a vuya hi ndlela leyo ku ve vona tatana Sikhosana loko va suka va yima loko Paul O'Sullivan a kha a famba a va hleketa ku ndla njhani laha a va hleketa kumbexana na lava n'wana mavandla ya ta suka ya yima na vona ivi a siveriwa ka a nga fambi ngulukumba luya ku a va hleketa yini hi ku se va tikuma va kha va landzelela va ri voxe swi nga ha twisiseki i vanhu ta ka sweswi va byeriwa ku hey ve famba mi ya rive ha milandzu ya n'wina leyi mi yi kolotaku le bangi wa vona mhaka i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona hi ndlela leyi 14 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula wu sungurile hi ndlela yaleyi hleka xana u nga va u Afrika wa vulavula loko government a va nyiki vantshwa chance loko nyikiwa vantshwa chance khalanga ku nga va na laha hi nga yaku kona loko ha yimela hi vokokwani a ni voni laha hi nga ta ya kona a ni ve ri hlampfu rintshwa ri tisiwa hi ra khale ri tiya hi ra khale mi yi veka kahle khalanga lerintshwa hi rona ri fanele ku ri tiyisa le ra khale se munhu wa khale na hina ha swi vona hi vokokwani hi nga ndla xilo na vona that's why va ku loko munhu a kha a kula khalanga swin'wana i tlhelela vuhlangini se i mani i va kasi kokwani kambe hi loko munhu a ri na malembe mangani that's why va ku na le mintirhweni khalanga hi tirha hi fika ka 60 hi kota ku ya pensionini va ta hi khensa swi vula ku ta ku munhu waloye se i kurile mi vula ku swa vakokwani kambe leswiya swo a mi tivisa ntekani ya kaya a ri kaya hileswa swo mi kuma ku na kokwani va le ku xanisekeni mi va byela hi xibedhlele va ku a ni hi xibedhlele va nga ta ni hetisa swi vula ku se va pfumerini ku mina swa mina swi herile tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM khombendela khomentse timinete ibele awara ya 12 mwingiseri wo sungula hi loyi nhlekani ni mamkerele hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani ayi njhani buta mina hi pfukile n'wina mi njhani pfukile a khensa but ni la ku vulavula hi mhaka va hlampfa vanhu va matiko ya le vaakhelwana kumbexana hi nga tirhisi ra vahlampfa a wo tirhisa ri vanhu ro va huma ka matiko man'wana kumbe matiko mambe matiko mambe right se mina na problem ya ku antiku
mavonelo lama hi taka na wona kumbe lawa ni taka na wona ma fikelela ma gcina kwini ma fika ka lavakulu ka vanhu lava nga hi rhangela ke hi ku loko sweswi ni hleketa ku na African Union la va faneke va boha mhaka leya ku matiko lawaya vanhu va matiko mambe va sukisa ku yini ematikweni ya vona va ta kun'wana hi ku loko hina hi ringeta ku pfala la ku hala va sukaka kona a va pfaleriwi va huma kunene wa yiva va nga lunghisi loko va hlangana ka African Union va ku phela matiko lama ku na matiko lama nga hlupheka ha swi twisisa mara va sukisa ku yini hala ka matiko ya vona va ka tiko ro karhi se va rhanga va lunghisa mhaka yaleyo hi nhlanga loko va hlanganile va lunghisa tiko ku nge vi na makhelwani ku tesa ina idla hi ndlala ku na kanjani i ta tlela dini loko a tlela dini ku a yi ta i komberile kumbe yivile ntsesi i mhaka yo tika swinene yaleyo mi vulavulaka yona loko a ku langutiwa ta ku ka tiko ro fana na Afrika-Dzonga ku na mintlhontlho ya mintirho ivi ku tlhekuta van'wana va ta lava mintirho va suka kun'wana swi va nga ntshikelelo lowukulu swinene va suka njhani leyi va humaka kona va sukisa ku yini tiko ri va suka ka rona faneke ri byarisiwa vutihlamuleri ku loko va za va suka ku halani swi va swi endlise ku yini ka border gate ya wehe va hume njhani va ta fika haleni and then loko u nga teki i goza ro karhi ku vanhu lava za va ta ka hali ka hina se hina hi ta fayina wehe hambi va ri security ya vona yi tight ku tlula ya hina security ya vona yi tight ku tlula ya hina mara vanhu lava va suka va ta hale ku tlha ku hwi nemetwe so inkomo papa cancer swinene ku lahlekeriwa hi murhandziwa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makombandela 20 ntsena ibili awara ya 12 kuna maako u nga hodloka la a Omonde u kaya na varhangeri hayi swingandla yi nga akiwangi kasi a ku na swipikitera a ku na vanhu lava fomba ku va vona ku endleke leswaku ya hileswaku khale a ni swi tivi ne a ni va khale ngopfu kambe khale nyana kantsongo loko ni tiva kona na ku ka n'we ku na tihomu tingani a swi tiveka sweswi a hi ta hi kha hi swi tiva ka n'we na tihomu tingani a mi nga ta yiva mi ya yiva ta un'wana mindlani a ku ri na madibani va tirha sweswo va ku buku phambili tihomu ndhaku swi tiveka la Polokwane la kwala ni nga ko Polokwane a swi tiveka ku Landros Marelli a ku ngheni titiraka loko yo ze va interlink na swin'wana a yi ngheni la ka Landros Marelli sweswi ho phasana na tona kahle hina tiko ra njhani va ka hina 0860002543 un'wana mingiselelo nhlekani no a swi ndzi pfukeni ra xona hi pfukile nga vona pfukeli baba khale loko na ha kula na khale ka mina na mina loko a ha kula leswi nga ndliwa hi muchaviseki Sikhosana a hi ta laha hi ku waho dinyumi na nkava hi mhaka ku i flop leyi a nga endla liya ya ku a twinga ku na vo Malima va ta huma va n'wi landzela and then a hetelela tikuma a ri yexe so a ku ringeta hi ku vona ka n'wina mi vona ngeti a va khala ku ringeta ku fikelela yini a lava ku hlohlotela madzolonga a lava ku ndla yini ku vona ka ku vona va pfala a ku ndleka yini hi sweswo a la ta ringeta sweswo mi swi vulaka so a na a swi ta hundzuka assault loko a yo n'wi khumba nkulukumba ri la ku n'wi khumba kunene a ku ta va ku ri leswi vuriwaka assault ku na assault common leyi va nga tirhisangi object yo karhi a ta chajiwa hi yona plus i xirho xa palamende muhaxo wa mina ni lava ku vulavula hi mati mani a ni lava ku kandziyeka leyi ya flop leyi hi nga yi vona last week ku na timhaka ta ku mati kumbe madamu ma tlakukile ma tele man'wani ma wona mara ha ri na xiphiqo xa nkayivelo wa mphakelo wa mati lomu hi tshamaka kona ni huma ka Nkuru ku na a treatment plant kumbe thangi ra ku hlantswa mati leri nga eka Mapuve ri hi phakela kusukela kwale Kremetati Siyandhani Mapuve Nkuru Jimngalalume kumbe na tin'wani tindhawu leti ni nga tiveki ka tlhelo ra hala ka hina mara ku na xiphiqo lexi
valve ya ndhawu liya kumbe ya treatment plant liya yi tshamela ro onhaka hi nga koti ku twisisa a hi tiva nkarhi wun'wani matshalatshala ya ku mati lama matsongo a ma ri kona a middle thava ma kota ku hlayiseka mara leswi mati ma nga ka nhlayo ya le henhla kumbe ma nga tlakuka kumeka ku hi pfumala mati na namuntlha na sweswi yo ponisiwa hi timhaka ta ku mpfula yi nini loko ri xela tolo yi nini loko ri xela namuntlha ntswako ya ha ri kunene na sweswi hi vulavulaka etindhawini tin'wana ta le kaya so swi vula ku municipality wa Mopani lava ku nga authority lava va fanela ku hi phakela vukorhokeri loko ri keni va yi tiva challenge leyi yini va nga ku swi endleni ku kumeka va swi lulamisa ni tshame ni yi vulavula siku rin'wana ku a swi nge koteki ku loko ri keni ku yiwa ka ndhawu yo karhi ku ya xaviwa nchumu lowu wu tirhisiwaka wu hatla ku wu tshamela ku onhaka ku tlhela ku tlheliwa ka wona handle ka swona ku va ku ri na sabotage yo karhi leyi endlaku ku ti-valve leti ti tshamela ro onhaka nkarhi lowu nga va nkarhi a swi talangi ku vanhu ku nga hetiwa n'hweti hinkwayo ku va ri na mphakelo wa mati lowu nga consistent emugangeni hi mhaka ya ku hi ta twa ku onhekile ka Mapuve so ni sure ngopfu ku va aware a Mopani ku hi na problem swi endleka ni nga ri treatment plant leyi phakelaka hala ka hina ntsena na tindhawu tin'wana va kha va hlangana na xiyimo lexi a ko va mhaka ya ku kumbexani sweswiwani va nga va ka ku fana na kwale verele kwele a middle thava kumbe a N'wamanungu dam kumbe sweswi va mi lavaka ku vitanisa swona va antipi a swo vula ntsena ku kumbexani va masipala a va nga se swi hleketa ku nga va na mpfula yi va na mati se ka ha ri na tisisteme leti nga le ku ndliweni ku pfuxetiwa hi vuntshwa switirhisiwa leswi ta kota ku swi vona ku ti-treatment plant leti tirha kahle a swi yelani na timhaka leti nga le edan'wini muhaxi ni fonele ni vulavule na mukhanselara namuntlha ka tiawara ndzhaku na vutisa kahle ku humelela yini mati ma tele madan'wini why hi kumeka hi heta mavhiki ku twala ku mati a ma le ku fikeni loko ku nga zangi ku phalala mpfula hi va hi ri ku tikeriweni ngopfu ku vulavula ntiyisi mhaka ku na mati lama ma humaka hansi ma nweka hi mhaka ku i fane i nwa and then a ma va kahle ku vulavula ntiyisi so va tiyisisini va ni tiyisisini ku very xiphiqo i mhaka yini ya ku ti-valve leti hi vulavulaka hi tona va ngo michini yi onhakile ka treatment plant hambi ku ri ti-valve swi vulaka michini swona se swi ya tshamaka swi kha swi onhaka swi onhaka swi kha swi vuyelela i yini va swi endlaka va municipality ku kumeka va kha va vona ku loko ku ri keni va fanele va jikela kun'wana va ya xava kona ti-valve letiwani for vanhu lava va nyika ku tender or ti-service providers toteto a ku endliwi swilo leswi nga ta kumaka swi hi koka nkarhi wo leha a hi ali swilo swa onhaka hambi movha wu ri wuntshwa ingaku loko i kha i famba i fika a Transcorp wu onhaka movha a hi ali ka sweswo mara swi nge tshami ro onhaka kort a swi tirhisi swona sweswo a vele ku hi tirhiseni kahle ka timhaka ta mphakelo wa mati a Mopani n'waxaneni nemetweni I can't inkomu xivutiso i ku loko va kha va nga ri ku hi korekeleni kahle ku hela mi vekaka kona ku fanele ku endleka yini xivutiso ku nga tlhela ku va ku ku na leswi kumbe ku na nxupulo wo karhi ke loko vanhu va kha va tsandzeka ku tirha hi ku loko mati ya kha ya nga yi ka vaaki swi vula ku lava ndzawulo sweswi ni le ku tivutiseni ku a Mopani ku na ndzawulo ya leyi tirhanaka na timhaka ta mati kusuka ku hambi manager hambi technical director hambi ku na ndzawulo leyi tirhanaka na timhaka ta mati se loko mati ma ri kona kambe ma nga koti ku ya vanhwini xipano lexi xi vula ku xi le ku tsandzekeni se xivutiso ku endleka yini hi vanhu va lava tsandzeka ku ntirho ku endleka yini hi ku a ku fanele ku va na ntwanano wo karhi wa matirhelo mi swi vitana yini n'we mi nga dyondza performance agreement ku twananiwa ku loko ku ve vaaki va Mopani va fanele va kuma 1 megaliter hi n'hweti va yi kumini na loko ri ka va yi kumangi swi vula ku tsandzeki ku tirha wa wu tirha so
ku fika hileswaku swi ta vula ku loko wo languta timasipala to fana na va Mopane va Vhembe minkarhi yo tala mi kuma ku vukorhokeri bya vo hi sweswiya swa timhaka ta mati na nkululu na yini swin'wana i ndhawu leyi va tirhaka ngopfu koho se loko sweswo hinkwaswo ka swi tsandza swi vula ku wu va wu ri ku tsandzekeni tanihi masipala swi tlhelela ku le ka xivutiso lexi nga tshama hi vutisa ku xana district municipality ya laveka ke ka xifiya xa mfumo van'wana va ku a yi laveki ko va ku vanhu lava va vonaka va nga ri ku ndleni nchumu kambe hi ta twa n'wemeri yini 0860 002543 n'wana mingiseri loyi nhleka aye botpet aye papa mi pfuke nga hi pfukile hi ngo vona boti pfuke a khensa hey botpet ni kobe ku tlhela ka liya tolo liya ya issue ya security ndzama ku nghena tolo yi nga endli okay botpet na xiphiqo especially a hi sunguleni la ka muyimeri wa ndzawulo muyimeri wa ndzawulo botpet ntirho wa yena i ku defenda ndzawulo hambi swilo swi nga tshamisekanga why ni vula leswiwani mina hi mina Chauke Vusi chapter se na gera concern loko hi ta raise ti-issue malembe ndzhaku hi mhaka xibedhlele na ti-ambulance hi muyimeri wa miyimbeleri wa ndzawulo i yime a ku swilo hinkwaswo tshamisekile mara after va sungule ku rhumevheta swibedhlele ti-ambulance ti xaviwa ku komba ku ntiyiso va hava loko hi vuya ka leyi ya ma-security botpet swilo leswi swi humelelaka laha kaya swa ku vanhu va thoriwa va huma hi le kule va ta chichiwa laha hi mabazi a ni yo twa swi voni hi nexe hi Saturday a swi humeleli matikweni man'wanyana and a nga ti a ta yima lawani a nga ri na information yo helela ku ti-security company to tala la giya ta ka ta vula ku loko hina hi huma hi ya tirha kun'wanyana hi fika hi thola va hi nyika mandate ya ku hi fanele ku thoriwa vanhu lava tirhaka laha kaya sweswiwani botpet tolo vusiku ku nghene ti-security company tin'wana ti ta tilongolokile kwa tolo vusiku bya tona sweswi problem leyi hi nga na yona sweswiwani i ku a hi na nkingha ya ku va thorisane ku yini hi tikhampani leti nga thoriwa tona mara botpet hi nge ti hi ta thola security it's not a real skill kumbe swi lava ntokoto wukulu ngopfu unless hi vulavula hi ti-national key point ma swi tisa loko se munhu sweswiwani a hlongoriwile a tliliniki laha a tshamaka kona ku ya thoriwa munhu a ta a huma hi le kule a ta a rhira kwalaho hi tshamaka kona ndzhaka yindlu a pfuka nampundzu a ya ku tirheni laha wa wu tirha kona u vula ku staff hi fanele hi endlisa ku yini yi khomeni kwalano mi ta ni hlamusela kahle i mani sungula ni teka tlhomaka ta mahungu hi ta vuya yisa mahlweni andza ka leswi khesele hlulani fana magayisa na nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara yan'we ya katsana ni ku rivele magayisa nkulukumba loyi a nga lalanini la i le ku teni na mhaka yin'wana na yena katsongo ni ku rivele a ma nyika xikombiso xa ku munhu a tirha a tliliniki yo karhi ivi a helela hi ntirho ivi ku ta un'wana a ta tirha a hirha kwalaya a ya tirha kambe xivutiso ku ta va ku kasi mintirho leyi a ho lava leri ra ku loko hi ka hi lava ku ta va na lava nga ta kateka va kuma mintirho ku va na lava nga ta ka va nga kateki va nga kuma mintirho ku fanele ku ndekani ku fanele ku vekiwa mintirho yin'we mani kambe te vusi ku fanele ku vekiwa ntirho va ku va wu vekela vusi botpet a ku vekiwa ntirho wo vekeriwa vusi ku vekiwa ntirho ku na mintirho leyi na prima va swi vurile botpet ne ku ri ku na mintirho yin'wanyani hi nge teki munhu a suka Polokwane a ta tirha la Giyani kumbe a tirha Venda kumbe a Messina laha mali ya kona yi nga yintsanana a fanele a hakela rent ku ve ku va kona vanhu lava kotaka ku tirha ntirho wo fana na wolowo kwala mugangeni mintirho leyi hi vulavulaka yona botpet hi yona mintirho leyi fanele hi vulavulaka ya fana na ma-security na mintirho yo tlilina mi nge susi munhu suka Polokwane a ta koropeni kumbe a suka Venda kumbe i ta koropeni a khensana munhu a fambisa mopo naye ku na vavanuna masiku lama va koropa so the problem leyi va ku na yona botpet ku na mintirho leyi yi nga ri ku specialized work leyi yi nga vekeriwa ku vanhu va kwala va tshamaka kona kwala mugangeni leyi ti-services ti nga kona kahle botpet un'wana na un'wana a rindi nhundzu because security ya ku rindeni ka nhundzu ya mfumo so why un'wana na un'wana a nga rindi nhundzu leyi a tshamaka kona munhu a suka a Madombicha a ta rinda Giyani Health Center wa yi tiva Giyani Health Center na egangeni leyi va endle ku na tikhona ta health center i ti tivela kwini
loko mo languta Botpet a va sungula ku cinciwa ma-security sweswi na vona va nga huma khampani yi nga huma sweswiwani yi cinciwile mara a ku va na huwa leyi nga kona sweswiwani hi ku loko va ta lava va le ndzhaku va swi tiva absorba lava a va ri kona ku ri tirheni va ta as khampani leyi nga ta na ti-supervisor timbirhi tinharhu na vambirhi vanharhu ku at least ku va na wun'wata ku na khampani ku khampani yin'wana na yin'wana yi nge a ta tiva matimu ya na matirhelo ya khampani a ri kusuhi a ri kusuhi a ta kota ku dyondzisela van'wana khampani ya hina yi tirhisa leswi loko ku ri na problem ya ti-dispute hi tirhisa leswiwani ku va ku ri na munhu wa supervisor la takaka mangu leyikulu mara ma-security ku va malamaya ma huma kwala kaya malama ma tiva kwala kaya na loko ku lamaya a ma kona a ku thoriwi van'wana lava huma kwala kaya because sweswiwani we can ask ourselves Botpet ku risk manager i kwini loko timhaka leti fike lawani because risk manager yena murhangeri a tivaka timhaka ta swibedhlele na matholele ku risk manager ni matimba yo hlongola mutirhi wa khampani yo karhi i na moho loko fika a fika fika kuma ku matirhelo yan'wana hi mona namuntlha sweswiwani hi tshame laha i-complain phela loko hi vulavula hi complain ya khampani ku na complain ya khampani ku na complain ya vatirhi swi nga endleka mina as Vusi Chauke ni thoriwile ka Khalanga security ni nga tirhi kahle risk manager a pointa mina ku ri loyi a nga tirhi kahle a famba mara khampani yona hi yoxe kha yi tirha kahle ku na ku khampani yi nga tirhi kahle mara ma-security ma kha ma tirha kahle swi swimbirhi swo hambana loko ku cinciwa tikhampani a hi na problem ya ku a ku thori vatholi van'wana se va nga thorisana hi swona mara problem yi kona na ta ka yona yaleyo tikhampani leti nga ta Botpet a ti ta tirha kun'wana na n'wana wa pfumeleriwa ku ya tirha tikhampani ta kona ka ta ma-security tin'wana ta kona ta tirha handle mara loko va fika handle a va tshama va rhwala bazi va ku na bazi ra John Sungwani ri rhwale vanhu lawani ri fambe na vona a Venda va ya ku tirheni a hi swona sweswo Botpet se mintirho leyi nga la kaya yi fanele yi benefita va mani development ya la kaya yi fanele yi ta rini njhani hikuva mintirho leyi ntsanana leyi hi rilaka yona ku namuntlha hi rila hi unemployment instead ya ku solva unemployment ya Giyani yo nyanyisiwa and Botpet Department of Health a yona ntsena ta ha tele ti-department na public works yi wela kona kwalaho hi ku va kona va nga rila va FWP va ku te munhu a kha huma sikorona ta tirha FWP a Giyani ko ha munhu u khurhela na so hi marito man'wana loko eka hetsela n'wina mi susumeta ku yini tanihi concern group ku ri loko a swi koteka kahle hi ku tsakela ka n'wina a ku fanele ku un'wana na un'wana a ri ni nhundzu ya ka vona Botpet kwalana nga ku mi teka marito ya mina un'wana na un'wana a ri ndi nhundzu ya ka vona hi ta kota ku hi rinda ku tiyimisela ku hi nhundzu le kaya hi ta kota ku vana va kwala kaya va kota ku tirha hikuva hala handle loko sunguriwile va kona va ma-security lava nga ni fonela va ku na hi sunguriwile Polokwane va ku hi lava Machangana van'wana va sunguriwile Venda va ku a va lava Machangana mara hina hi fanele hi pfumela ku vanhu va le handle va ta tirha na ende xin'wana Botpet xi komba ku na mfumo lowuwani a wu le ku lunghiseni ka timhaka mfumo i vanhu lava nga kona i varhangeri lava nga vekiwa hi vanhu loko va vona va tshikelela ku va vanhu va tiko va vula ku yini tolo kunene Botpet nge se hetisa ku fike ti-bouncer na ma-security very armed na ti-bulletproof incingela a hi nyipi va ri vona ku fike 40 wa vanhu wa ma-security lava nga matisa va ku va ta ku protecteni ka ti-infrastructure community ya Giyani na 96 wa ti-village va vula ku yini leswiwani Botpet un'wana na un'wana a ya tirha kaya ku se va tate titliliniki na tihina ta vona swibedhlele swa vona na ti-department leti nga lesi va dya ntirho wa makwenu wa hina lawani a leyiwani Botpet mfumo wu languti kahle a hi nge yimi na swona tanihi Giyani Council Resident ni mi twi swona Botpet ve ri un'wana na un'wana a ri ndi kaya ka vona ene swi nga va kahle kumbe swi nge vi kahle ene vula ku a ni a hi swa a hi xikili phela hi nga ta ku kumbexani loko xikili xa kona loko ku ri ku va hava veni swilo swa security ABCD kambe xi sungula loko i ri yitsongo i E kumbe loko yi ri yitsongo i A sweswiya ABCD tetiya loko ri va hava kambe loko va ri na tona hikokwalaho ka yini un'wana na un'wana nga rindi ka vona ya naswo swi nga tirhi kambe van'wana loko va tirha ka vona van'wana loko va tirha ka vona va koka milenge n'wemiri a hi amukela n'wana mingiseri lo ni hlekani Khalanga Mpfukeni bota mina hi pfukile ngo vona se mavunda hi mina kwala Polokwane hi tirha aka hi le nkamboka mawini Khalanga me enda ku vulavula leya security khale since na 16 years ndzi la Polokwane ri ka industry ya security security loko va thola company ku thola advertiser ti-post department yi la ku vona va advertise ti-post letiya
swa ku thoriwa mani thoriwa njhani department a yi ngheni helo nghozi ya leswo swa ku tirha vanhu van'we va rotate khalanga hi leyi loko mi twa vanhu va ku va duriwile aswibedhlele va sister vo mani vanhu lava va ku tirha lalo va karhi va rotate na tikhampani a va ha endli ntirho a va ha endli swilo swo va ngo access control wo languta ku loyi i nuna wa mani hawa wa sister mani a ngheni a va ha ndli swona sweswe u kuma munhu wo nghena na xibamu a va sechi se loko ku karhi un'wana tikhampani ti tisa vanhu ti va ti languta swo fana leswaku vanhu lava ti va kuma ku le a ti va tivi va nga fika va onhela khampani xikombiso me ene xikombiso lexi mi nga xi tisa xi nga va xi ri na ntiyiso ngopfu ku kumbexani vanhu va za va fika lava tolovela ku ndhawu va vhe va swi tiva ku loyi a nga ta khalanga se loko a ta a va ha vutisi nchumu vo pfula ku halava ka ta khalanga hambi o va na xibamu me ntirho wolowo khalanga na swi tiva xikombiso last year a ni tirhela lawa mafecha kwala Polokwane la Thabo-Mbeki a hi tirha hi ri tikhampani timbirhi a hi rindza building ku ri na khampani yin'wana yi rindzaku yi tirhaku immigration a ku nghena timovha ti rhwele vanhu va ku huma a handle lava fanele vanhu lava va ndla access control va cheka everything munhu wo tsala swilo lo tshama ndhawu yin'we a tsala registration ku movha leyi nghene na mani yi huma na mani a nga na mhaka na swona kambe swi kahle ku va heleliwa hi ntirho ke kumbe a swi ta va kahle ku loko va ku n'wina mi tirha khensani sweswiwani mi ya kumbe avuxakeni kumbe mi ya a health center ya le Giyani ku nga ndli leswiya swa ku va vhe va heleliwa hi ntirho so a swi ri kahle ku va nga heleli ntirho problem hi leyi khalanga sweswiwani ta mi kombisa sweswi ku na la Polokwane mi kuma ku laha provincial va nyike khampani yin'wanyana a ni ri ku na ti-department ku na laha swona le Capricorn laha head office laha mi kuma ku va nyike khampani yin'wanyana vanhu lava va ka hina va lava ku share lava tikhampani se mi kuma ku khampani leyi nga nghena laha a yi swi koti ku divide vanhu lava yi teka lava yi va yisa hala lava yi va yisa hala mi kuma ku mi le ku shereni ka yini ka department of health liya va titliliniki van'wani ka a provincial van'wani swi swa ku taniyango swi vona se u kuma ku a wa ha swi koti ku nhlayo liya yi lavekaku i yi fikelela swona a swi nga biyangu vanhu lava va nga heleli mintirho problem swi na nghozi ngopfu khalanga sweswe hi nga swi tiva munhu wo koka milenge munhu za kidnapiwa kun'wana a ti-estate va va n'wi kuma mesina leyi a layichiwa butini n'wansati a layichiwa butini laha ti-estate kwala Polokwane la kusona mall of the north because of yini ku relaxa masise munhu a tolovele ndhawu mara mina ni tshama kun'wana kwalaya varindzi lava ni hindzaka ka vo Gedeni siku rin'wana na rin'wana ni hindze ka vona ku sukusela loko ni sungule ku tshama laha hi 2009 ku fika namuntlha a va cincangi na namuntlha na sweswi na ha hindza kona va ha vuyimisa ku loko va ni bulokile na ku tiva laha mi tshamaka khalanga ma ta ku tshame siku rin'wana la ku yiva movha laha un'wana wa security a tolovele munhu a fa nghena ku ri na movha wun'wana wu onhakile laha se va wu veke scanse ku movha lowu nga kokeki kasi le henhla ka tiyindlo ni mavona tiyindlo ta ti khandziyanile leyi ku na munhu loyi a nga vekiwa a rindza movha luwa hi mhaka wa security laha a tolovele ndhawu leyi a ni tirha yona khampani ya le henhla loko se a enana munhu luya u to ha movha loko yi ku guru i kokiwa va yi kuma Gedeni va yimisa Gedeni a mbera khomuni hi ti 31 ya December 3 years back nemetwi mi nga ta zi vula ku ni tshama kwihi hlayisekale vutikoma ni nge vula ni vona ku mani tirhela a switm laha nemetweni voto wa vina khenso khalanga inkomo i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makoma ndlela 0860002543 n'we mi ri yini kwala mi nga ko a hi tweni n'wana muyingiseri hi loyi nhleka mi njhani hi pfukile ni njhani hi pfukile mi ngo rhomba swi yovi yo khunguvanyeka moyeni mani mi lava ku vula ku hi n'we mani mi khunguvanyisa hi yini mani i Florence Mkhantswa hi khunguvanyisa hi timhaka ta ku hi na challenge matwa se ma cinci mi sungule mi ku ni khunguvanyekini se mi ri hi khunguvanyekini kahle hlamuselani Florence Mkhantswa lo i mani a nga ta vulavulela van'wani mi vulavulela van'wani mhaka yini hi n'we mani hi n'we Florence Mkhantswa swi nge leswi se mi nge hi khunguvanyekini mi vula yini ni vulavulela xikolo oh okay
xikolo xa Wisani xi nga ku Safareni. A xikolo xa Wisani xi le ku Safareni hi mhaka ya principal, second manager na district ku ya fika koho le a province. Ku endleka yini? A xikolweni xa Wisani Mi hatisanyana man, mi hatisa mi nga nonoki ngopfu. Yeah. a xikolweni xa Wisani ku ve na ti-SGB na mina nga va phati ya SGB ndi va chairperson. Se loko hi ri le xikolweni principal i authorize timali ta xikolo, i endla leswi a swi lavaka hi mali ya xikolo hi nkarhi lowu a wu lavaka. Loko SGB complain yo hlongoriwa, ku rhanga ku hlongoriwa SGB, treasurer na chairperson. Se ku nghena hina hi hlongoriwile sweswi, va hi tsalle papila va ku va hi disbandile. Hi cheka hi disbanderiwe yini timhaka ta ku hi complaina hi mhaka ku principal i fambisa timali ta xikolo, na yoli ya ku sungula principal a fambisa timali ta xikolo. Loko hi yisa mi vula yini loko muku i fambisa timali ta xikolo? Ku fambisa timali ta xikolo i ku loko ku endliwa xilo i lava ku hi yehe a nga bank than SGB. Se loko hi complaina hi vutisa kasi bank ku va na principal na, se principal a ku department hi yo yi nga ndzi veka ka ma-principal hinkwawo ku mehe a ndzi authorize a mali ya la xikolweni. N'wina mbilerisa yini ku loko a ri yena authorizaku mali ya xikolo xa Wisani lexi a xi fambisaku a nga ta tiva na ku hele inki, a nga ta tiva ku hele maphepha, sweswo ku hele gezi, sweswo a mbilerisa yini wena? A swi nga endleki sweswo mi swi vulaka. Xikolo a xi nga ri na gezi, xikolo vana va xikolo a va nga na switirhisiwa, mathicara a ma nga ri na switirhisiwa. A lava ku hi hakela ti-service provider leti hi kalaka hi nga na ti-contract na tona, a ku hi hakela ti-service provider. Siku rin'wana hi tshamile ndi kume a hi hakeleni gezi, hi hakela hi xava stationary. Ti-service provider leti we u ngo hi ti hakela na hina hi nga ti tachanga, hi nga na ti-contract na tona, hi nga vuya hi ti hakela ndzhaku ka ku no, la ku hakeliwa service provider leyi yi nga koho la sweswi 12,800. Mina no a swi makisiwi swona hi ku mathicara ma safara hi swa ku tirhisa. Se swi hetelela lani se ku nga sungula ku hi nga ha fambisani na yena hi mhaka ku a nga pfumeli ku mali ya xikolo yi tirhela vana va xikolo. Se ku kumeka se ku nghenelela na vatswari se va swi vona swa ku xikolo xi le ku safareni. Se ivi mi ndla yini hi n'wana ka SGB mi nga se hlongoriwa mi ndleni? Hi ye ka second manager. A ku yini second manager? Second manager a fika ku loko principal a endla leswi na leswi na leswi swi wrong, ni tata le xikolweni. I fikile le xikolweni a vulavurisa principal, a hi vulavurisa hinkwenu, a hetelela a ku mali leyi nghenaka ka clerk yi pulisiwe account ya yoho sayitini ra yoho. Principal authorize mali ya xikolo yi nghena ka account ya clerk. Kambe loko mi vona sweswo swi vula ka mi fanele mi pfule nandzu mos. Mi pfurile nandzu? Nandzu hi pfurile sweswi nandzu. Ku endleke yini swo? Sweswi loko hi pfule nandzu laha xiphoriseni a va yanga ka ti-witness leti me ni nga va nyika toku lava tivaka mhaka leyi a ndi one ka yona. Ku na mani na mani na mani vo suka va ya ka second manager va ya ka principal le second, va fika va ku vanhu vo lava a va qualify ku pfula nandzu hikuva va hlongoriwile ka SGB va tlhela va ya tshama hansi. Hi tlhela hi tlhelela leyi ya vutisa mi yile ka lava ku hina a va hi hlamusele leswi na leswi na leswi. Se hina hi va hlamusela xitori se hi ri vatswari a hi ri 4 hi va hlamusela ku a xikolweni na sweswi xikolo xi le ku safareni la ku nga ze ku nghenelela xiphorisa xi ya hi pfuna hi ku khata byanyi ku ri ku mali ya vana yi koho. Xi khata byanyi xiphorisa le xikolweni. Se ku ri ko futhi va ngo a hi puxeni, mara a ku hi puxeni ka ku a va si hi nyika nhlamulo. Se namuntlha sweswi xivilelo xa n'wina a mi lava ku endleka yini? Mi nghene ka Munghana Lonene mi lava yini? Hi la ku pfuneka ku province na district a va nghenelele ku sweswi xikolo xi le ku fambeni a ku na SGB xikolweni. Ende mathicara a ku na lama nga tarila kona, ndi ri mathicara lawa loko ma helela hi swilo a ma byela hina ku a ku na swi kona swilo hi kombela ku mi hi xavela
Hi xava swilo leswi un'wana i lavekaka. tshama ni byela ku na nhlangano wa vadyondzisi wa sati wu nghenelerile a wu nghenelela wu ndla yini kasi A wu ringesa ku pfuna mara lava va fasaka SATU yi pfunile vhele hi ku yi kote ku ya humesa principal bank ku nghena hina mara ndzhaka loko hina SATU yi hi nghenise bank va kumeke voho se va teka mali va ku mali se yi ta controla hi mukamberi na principal na district va shifta hina se va qambha xitori loko va byela xitori a va tsali leswi hi va byelaka swona va tsala timinete ta ka ti nga ri tona va ti rhumela province ku SGB yi endla 1 na 2 na 3 se province yi ya hlayi ku SGB a yi endli swona se yi hlongola SGB na mina se va hlongola SGB se HOD loko va cheka lava nga SGB ni va hlongolele yini kumbe yi khomeni kwalani tatwa ya HOD loko ni vuya la hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hala mfike kahle la le ka mukhanselara wa Bushbuckridge hi ndlela yaleyo se ku nga ri khale hi ta twa va ndhawu leyi ya dyondzo hambo ka hi nga va kumi namuntlha kambe hi ta va lava hi ta twa kahle kahle ku endleka yini a Wisani primary mani ni byeleni mani Mkhatshwa a hi vulavuleni lava a ni se mi hlamuseri xitori xa n'wina hi ndlela ku swi kota ku twala ku ndhawu mi lava yini ni kombela mi ni xaxametela ku leswi n'we mi lavaka swo hi ku ya hi ku swivutiso leswi ni lavaka ku sungula ku mi vutisa sweswiwani xana a xikolweni xa xikolo xa Wisani xi le kwini xi le Role Kumani Kubani Role Kumani ka Kumani okay Thulama hashtag okay se ke n'wina SGB yi hlongoriwile ku hava SGB ku hava SGB Wisani sweswiwani xikolo xi le ku dyondziweni xikolo xi le ku dyondziweni xiphorisa xi fike xi hi pfulela xo vatswari va xi pfarile se xiphorisa xi ku hita ku hita pa hi mi assista sweswi ku vana va kota ku dyondza mi nga siveli vana se va pfula se va hi assista vatswari va xi pfale nkarhi wo tani kwihi xi pfaliwe vhiki se hi ya police station ya rila swirilo swa hina va ta hi pfuna okay a police station ma swi tiva ka mi tirha na mani a hi tirha na Colonel Station Commander Mnisi na Colonel Mangana okay Mnisi na Mangana alright sweswiwani mi vilerisa hi ku xikolo xa n'wi xa SGB kumbe mi vilerisa nhloko ya xikolo va ha ri kona kwala xikolweni lexa Wisani nhloko ya xikolo va mi hlongorile kokwalaho ka ku a misiza timali ta vana va vona i hlongoriwe tirhela second tirhela second i report second se ku hava nhloko ya xikolo sweswi la tirhela ku hava nhloko ya xikolo ku hava SGB alright se loko mi ku se sweswiwani mali yi fambisiwa hi second na SGB yi fambisiwa hi sekete na nhloko ya xikolo na district nhloko ya xikolo leyi yi fambisaka mbula yi ya leyi nga sekete leyi nga sekete andi record bank yo leyi nga sekete ewa okay na ni mitwini mani ko mi kheseri swinene imani ta twa ku va ndhawu va mpfuna njhani ku ya mahlweni nani inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana ri ka Kumani la rola la veri xikolo lexa xa Wisani ku na xiphiqo se inkume matsatsi ka hi tshame vulavula hi swo siku rin'wana ni ku ni lava va khumbekaku se lava vanhu veri vo mutshama xitulu wa SGB leyi nga hlongoriwa swi vula ku fanele ku lava va governance va hi byela kokwalaho ka yini xikolo lexi xi kha xi famba xi ri hava SGB nako i mani a vonaka timhaka ta ku swa timali ta xikolo lexi a xi fambisa ku yini nako swihehlo leswi va swi tisaku ve le ku endleni yini hi swona ku nga katsa na vo maphorisa ku va fika kwihi vulavisisi hi ndlela yaliya timhaka leti hi nga tikhoma sweswi kusuka la aka xikolo lexa xa le Role cinca gere amukela loyi mi yingiseri hi twa ku yeri yini nhlekani hi pfukile ngo vona hi pfukele papa swi pfuke parlamente ya rixaka swi ta lulamisiwa swa boha na swi tiva n'wina ka dyondza milano hi malama leswaku loko swo ze swi khumba leswi lavaka ku kavanyeta dyondzo ya vana va xikolo thohi lama ni nge voyameli tlhelo kwalano no ni twe mi vutise muyingiseri wun'wana ya ku David Skhosana wa Mkhondo wesizwe la nga xirho xa parliament ala ku fikelela yini loko a siva Paul Olusivele kumbe hi ngo yi veka ku loko a endla onge no leswi va nga swi endla Skhosana va nga xirho xa parliament i muchaniseki
a hi ntirho wa vona leswiya va nga swi endla a ni swi twisisi ku a va lava ku ringeta ku languta ku endla yini va rivala ku laya va voniwa hi rixaka hinkwaro na misava hinkwayo i ntirho wa mutshamaxitulu lowu va nga wu endla munhu lamu ni mi byela leswi loko a vo lo n'wi khumba hikuva va n'wi landzelela hi le ndzhaku loko va vo lo ndzinga ku va ya handle ku ya hi mutshamaxitulu leswi a vula swona va fika va yima nyangweni loko Paul Olsizeni a vulavula na nkulukumba Malini loko a vo lo n'wi khumba loko a yimela nyangweni kumbe a va n'wi khumba a ti wisa vukhana byona hi ku i hlamuserile loko a nyika vumbhoni ku sunguleni ku a nga tiphini kahle na hi nhlana a swi ta va swi va yise kwihi xa vumbirhi lexi karhataka lexi va nga xi endla David Skhosana a no yimelela Paul Olsizeni mi ni twa kahle va yingiseri na n'wina Sivara kusuka i nga lelangi ndyangwini a hi swona va nga swi endla mukhalabye kambe loko i huma palamende u humile laha xibakele xi lweriwaka kona i ya handle loko va fika le handle Skhosana se a va nga ha tirhi swa vu-honorable lebyi va vitaniwaka byona ve le ku n'wi kombeteleni hi titivi mukhalabye loyi a dlaya nghena movheni le hansi ka pavement leyi va ku you are a spy you are a thug a za va byela ku tiriyela swikweleti leswi swi koletaku tshembe ya hakela swona se leswi a swi ri handle ka palamende a wu landzeleli munhu Sivara loko a te muti wa wena loko a za huma hi gede mi tsandzeke ku n'wi tirha hi vito ra Yesu Kreste endzeni ka diharata ra n'wina mi n'wi landzelela xitarateni mi onhe nandzu a swi yi fambe njhani se swo byi khanyana na vona a ni koti ku swi twisisa tanihi hi mutshamaxitulu ku a va twanane yini ku i ri va twananile ku i ta famba hi nkarhi wo karhi a ya teka xihahampfhuka that's why ni twe xipikara manana Thoko Didiza vete va lava report mara mutshamaxitulu i ta vula ku hi ta kambisisa hi tindlela hinkwato ku endleke yini ku famba ka Paul Olsizeni se hi ku mi tshama mi kha mi vona Sivara wa mina a no mi thoma makatla kumbe mi kukumuka swo va ku endlekeni i humile nkulukumba Dr Jacob Zuma na Sikhakhani loyara ya yena swi ri i ntolovelo a khale wa ha ku huma muchuchisinkulu Shamila Batoyi malembe ndzhaku n'we mi landzelelaka mahungu ka Khotesa 1 nkulukumba Jacob Zuma nkulukumba Buthelezi u humile na vandla ra yena va mudlalosi eka Khotesa 1 so leswi lave ante ku endleke yini la kambe ke tlhelo rin'wana leri va kha va ta hi rona mingiseri la rin'wana n'wemeri yini 0860 mi nga rivali mi kandziyisa na rito ka 0657443911 nte rita va hi kha hi bula na tatana Robert Make loko hi vuya mahungu na misava ya awara ya n'we ta bula na vona hi timhaka ta ku tlakuka ka nxavo wa mafurha leswi hi lava ku swi twisisa ngopfu i ku kahlekahle nxavo wa mafurha ku ta durha mali muni n'hweti leyi taku wu pimiwa njhani wu pimiwa kwala na kwala hi ku sevele ku nyikeni swivangelo swa ku ku na nyimpi ya Iran ku za petrol yi ta gonya madyamba la loko ku ri ku n'we mi nghena ku night shift mi ta wu twa ku chela petrol ku ta ku ri busy ku namuntlha a hi amukeleni lava mingiseri nhlekani Hayi Mbukeni. Mfokeni mjani papa? Hayi Mbukeni. Okay. Ya mina notwana na kungena kwala ka mhaka ta dyondzo ma ni ti khumbeka nyana loko na lava va le bush va vulavula hi mhaka ta dyondzo na Bele roll. Yeah. So an lava ku kumeka ni vutisa yin'wana hina yi khumba ku hali ka malamulelo hali. Hello. Matwa mbathu loko va nghena lava va fikiwa ku hina hina xivilelo lexi na lexi n'wina mahajika kusele minete kusele minete sweswi xivilelo lexi nga kona etimhaka ta ku ku tiva ku ka ndzawulo ya dyondzo hale ka sekete ya hina hale ka malamulelo a lava ku tiva ku swi kayivela kwini ku kumeka mali na xikolo ka timhaka ta feeding scheme kumbe ka timhaka ta ma-security hi timhaka ta ku laha Limpopo loko ni languta hala Mopani a ku na vatswari lava kumeka va humesa mali ya security kumbexani ya feeding scheme ya ku xava tihomu. leswaku leswi mi tisaka swona ni swi nge na swi swi nge yisi hele ku timani ya twa mahungu ya misava leswi mi nge le ku tiseni swona swi nge yisi hele ku mi le ku tumbeleni n'we kahle n'we mi la ku vulavula hi xikolo a ku byi ku va na sekete ya nchumu n'we mi la ku vulavula hi xikolo
naswona okay loko ri ka xikolo khomani tani kuma tinambara ta n'wina ta mi fonela loko hi vuya mahungu ya misava mani ya twa mahungu ya misava khomisani sweswo na ta kota ku twa kahle kahle vo tumbela va lava ku vulavula xikolo kambe a hi va twenini loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani lowu khomani tani kuma tinambara ta n'wina nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM xiphemu xa vumbirhi lexa nongonoko hi ku tisela ku vona twi kusuka le na studio 2 ta tlhela ka mingiselo loyi a nge na xivilelo xa mina loko ze swi khumba dyondzo ya ka hina ne loko ze swi khumba dyondzo hayi hi la ku landzelela mhaka leyi ya va Brown Mogotsi lava nga hetela va tisa xilemukiso xa ku vo a va nga pfukangi ku ze va nga yi ka commission swi vula yini leswiwana a dokodela advocate Tsietsina Matsikisa va yime kununga ku lava ta bula na yena hi mhaka leyi ta tlhela va vutisa na mhaka leyi yi khumba tatana Sikhosana kahle xirho xa huvo yo endla milawu tatana Sikhosana a va lava ku fikelela yini loko va khinga Paul O'Sullivan nako leswi va nge wa vuya i vuya hi mavulavulelo ya hala ka vantsakisi ka Madonsi a ta ku i vuya hi number mani i vuya hi leri nge yini se hi mhaka leyi lava ku bula hi yona mingiselo wa mina ka nomboro yaleya 0860002543 kambe ke ni nga si teka riqingho rero a hi sunguli hi twa lava nga rhumela voice note ka 0657443911 hi ndlela leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi Botpad mjani mina ntsakela ku nghena ka leya security Botpad leya security ya hluphanyana because ni kuma ku company ya security yi la Polokwane la yi kume tender kumbe xana ku hi ka Bungeni Botpad vanhu lava loko va faneke va tirha le ka Bungeni va na CV ti nga submitiwa Polokwane va fanele va hlawula vanhu va vona va hlawula vanhu lava swi tivaka ku va thola vona va tirha le ka Bungeni so loko va fika lese ku va na ngozelo ya ku va ra ku fanele ku thoriwa vanhu vala yin'wana disadvantage ya ku thola vanhu va lamya ku tirhela kona Botpad vanhu va performela hansi swinene ku ri ku leswiya swa ku hi le kaya na yini a swi hambana ngopfu na leswiya swi nga za swi va kona va ku phorisa ra le kwihi ri fanele ri ya tirha kwihi ko va nkarhi wu nga ri kona Botpad mara ku vulavula ntiyiso a mi voni xihoxo ka ku va khampani ta na vatirhi va yona inkomu eka minkarhi leyi rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi hayi muhumelerisi kwalana Botpad kombela ku angula ka leyi ya ku waka muako la Omonde ni twa masipala va hlamula timhaka ta ku muako lowa wu makuwe swi nga ri anawini ku nga landzeleriwangi nawu wa masipala mina swona a ni tshembi ku i ntiyiso vanhu va masipala va kha va jikajika laha Gauteng loko va vona ku ri na foundation yo karhi va nghena va lava certificate xa ku komba ku plan ya wena yi pasisiwe kwini there is no way ya ku a va nghenangi Omonde is not ku ri ko va xindhawani njhe i tindhawunyana leti hi nga ti vekaka ku i tindhawu leti ti nga malokixi kumbe ti-suburbs to karhi so ni xoko va yini a ni nge vuli loko mani i teke yini but ku va ku a va yangi a swi nge vi ntiyiso a ku ka ku makiwa ti-room kun'wana la Dlene ka un'wana wa Mzala va tile va fika va kuma ku ri va la ta vona ku plani yi pasisiwini na xona certificate xa ka masipala na va kuma ku yi endliwini so va nghena va famba everywhere va nga yi kokakoki hi nhompfu va ka masipala va ku swilo swo karhi a swi endliwangi swi ri anawini a ni tshembi ku nga va ntiyiso mina sweswo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela
loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava tshembeka. bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni. Seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM? A swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako. Navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi. Van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na Easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za. Ndza engeta mabokani@sabc.co.za. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM komandela 14 ntsena kubila ora ya 13 nongera ka Afrika wa vulavula ku hashala wona twi kusuka studio 2 anhlekanilo ela kubulana lo wantukulu dokotela advocate Tsiramatsekisa hitwa ku bari yini bona hi timhaka timbirhi na loko va vutsa timhaka timbirhi ntsena ndzi la ku va khomeleta na loko va vutsa timhaka timbirhi timhaka ta ku kahle van'wani va ri vanhu vo fana na vatatana Brown Mogotsi va bondla hi ku rhanda xana a ku na nawu lowu nga lumaka ka swiyimo swa muxaka lowuwani ke nako hi ri endla hi ku rhandza hi mhaka yihi a nga vabyi ke hi ku n'we mihleketela ku i na nandzu a hi va amukeleni hi twa ku va ri yini hi ku hina la ka Munghana Lonene FM hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi va amukeleni dokotela Tsiramatsekisa mutivi wona unhleka ntekane malume muhaki na vangiseri va Munghana Lonene. Khensa swinene ntukulu mani hi leti mhaka na timhaka timbirhi ntsena leti ni lavaka ku vutisa tona namuntlha ya ku sungula i ku na van'wani va twa ku ongeti vanhu vo fana na vatatana Brown Mogotsi vo endla hi ku rhandza endzhaku ka loko tolo va nga vonaka ka commission timhaka ta milawu ti ri yini loko munhu a tsandzeka ku ya vonaka ka commission na xifaniso xi hanyaka hi xona xi nga endliwa hi tatana Brown Mogotsi. Ka commission ku tirha nawu mi ta tsundzuka ku hi vuye burisana nkarhi lowu nga hela ni ka ni kombisa ku na commission yi suka ka matimba lama ya nyikiwe president kusuka ka vumbiwa leswi hi na ku constitution ku tlhe ku va na Commissions Act a henhla ka Commissions Act commission hi yoxe yi tlhe yi va na ti-terms of reference se leswi swi endlekaka i ku ti-commission leti hi kantsongonyana ti lave ku fananyana na mafambiselo ya tona ma lave ku fananyana na mafambiselo ya tikhoto ya famba hi nawu se nawu luwa wa boha loko hi langutise mhaka leyi hi vulavulaka hi yona ya tatana Brown Mogotsi a court swi tekeni ku loko ku munhu loyi a nga hehliwa a nga kuma bail kumbe munhu loyi a humaka a ri handle a fanele a ya court ivi a nga ti vonakarisi court yi ta humesa warrant of arrest ku munhu aloye a nga ti vonakisanga a court hi siku leri a fanele a ti vonakisiwa kambe loko ri ku va vabya swi vula ku u ta fanele hi nkarhi walowo swi kotekaka a tisa papila ro huma eka dokodela leri ri tisaka ku hi mpela munhu loyi a vabya ende a swi endla ku a nga koti ku ti vonakarisa a court se hi xinawu swi na ku va humesa warrant nkarhi wun'wana va tlhela va yi suspenda loko ri ku swa tiveka ku va vabya ko va ku a nga swi kota ku tisa papila ro tiyisisa ku hi mpela wa vabya a nge swi koti ku va a court kambe kun'wani warrant leyi loko yi huma a va yi suspend yo huma ntsena hi mhaka ya ku a swi tiveki ku munhu yaloye i le kwihi siku leri kumbexani a nga tata a court hikuva a fika ku a hlamusela ku a ni swi kotangi ku ta a ni vabya papila ra kona hi leri ivi va withdraw warrant of arrest kambe laha ka tatana Brown Mogotsi va kombisile ku a va nga pfuki kahle kumbe a va pfuki kahle va tlhe va vulavula na ti-evidence leaders ta commission va hlamusela kambe a va nga si yisa kumbe a va nga si kuma papila ro tiyisisa ku hi mpela va vabya ro huma ka madokodela hikwalaho mutshamaxitulu wa commission a nga vula ku hi ta humesa warrant ku fikela kumbe hi rindzela loko va rhumela papila leri ri tiyisaka ku hi mpela
a va pfuki kahle ene va nge swi koti ku va va tipombisa amahlweni ka commission hi siku se leswi swi vulaka ku ka xiyimo xo fana na lexi ku ya amahlweni a va nga fanelangi kumbexani va tivisile ka ha ri nkarhi kumbe a hi nandzu hi mhaka ku se ku tili xitiviso xa ku komba ku a va nga pfukangi ka xikombiso xexi hi vulavulaka xo xa va tatana Brown Mokgotsi. Swi hi kambirhi loko nyamuntlha mi fanele mi ta kwalano a ka Munghana Lonene mi ta haxa ivi mo fika endleleni mi kuma accident mi yisiwa exibedhlele a ni ri swi humelela no ni ka xikombiso hambi ko va ku nga ri accident kambe mi nga pfuki kahle mi nga swi koti ku fika ku mi ta haxa a swi kotakali ku mi nga ku nkarhi walowo swi nga swi endleka ivi n'we mi rhumela papila ku hi leri ri huma ka madokodela na vabya mi ta sungula mi ya tshunguriwa va kota ku mi nyika papila ro tiyisisa ku himpela mavabyi kumbe a mi vabya se swin'wana swa mavabyi a hi swilo leswi swi planiwaka a handle ka loko ku ri ku i swilo leswi kumbexani a swi planiwile kumbexani mi endliwa vuhandzuri kumbe mi ya vona dokodela hi mhaka yo karhi sweswo hi leswi mi swi kotaka ku kumbexani nkarhi wun'wani mi nga rhumela papila ro tiyisisa ku mi ya kwihi mi ta va mi ta mi endla yini leswi fambelaka kumbexani na mavabyi man'wani lava mi nga na wona kumbe lama mi ya tshunguriweni ka wona. A hi tseleni leyi nga hala n'wina mi ya ko tala na sweswi mi nga mi ri koho leyi la ad hoc ku nga fika nkulukumba Paul O'Sullivan va ku ha mi ni karhele na famba leswi se mi vulavulaka swona a swa ha lavi mi ni hlamula na famba jikijiki sweswi veri va vuya i xifaniso xa njhani lexi? Himpela na sweswi ni kwahala mara mi ya nghena mimbuti. Naswona a swi hambanangi ngopfu hi ku palamende mi ta tsundzuka ku i rin'wana ra voko leri fambisaku tiko kumbe state kumbe mfumo yi na milawu ya kona leyi va yi tirhisaka ku fambisa ku na milawu leyi yi fambisaka palamende na ku sirhelela swirho swa palamende hi ku komisa hi vitana ku i Privileges Act loko nawu lowuwani wu tlhela wu sirhelela na tikomiti ta palamende se loko mo fika mi nga tikomi kahle kumbe ku va na maendlelo man'wani lama mo ka ma nga fambelaniku na mafambiselo ya komiti ya palamende va swi kota ku va mi tekela magoza va swi kota ku va mi pfulela nandzu wa ku va mi pfule nawu lowu fambisaka mafambiselo ya palamende kambe loko hi langutise leswi hi vulavulaka hi swona swa tatana Paul O'Sullivan a hi mhaka ya ku va te hi voxe loko va ze va te hi voxe va nghena laya va le ndzeni ka palamende nakona va lawuriwa hi nawu lowu fambisaka komiti ya palamende a swi na mhaka ku va te hi voxe kumbe va te hi va lo samoniwa ku va ta va nga swi lavi ku va ntsene va karhi va nghenelela kumbe va ri va ti vonakisele ka komiti ya palamende swi vula ku milawu leyi tirhaka laya yi fanele yi tirha. Se loko xiyimo xi tetani ku na xifaniso lexi nga endliwa hi wun'wana wa swirho swa huvo ya endla milawu a ringeta ku ndla onge i ya ku n'wi siveni a swi vuli nchumu leswiya kumbe a swi ta vula nchumu loko ndleke yini? A swi vula nchumu hi ku mi tsundzuka ni vula ku nawu lowuwani hi vulavulaka hi wona i nawu lowu wu sirhelelaku timembara ta palamende loko va ri ndzeni a palamende ku na swilo swo tala leswi swi endlekaka laya a palamende leswi mi kumaka ku loko a swi endleka a handle van'wani va kona va ta khomiwa van'wani va kona a va ta suliwa kambe loko va ri laya ndzeni nawu lowuwani wa va sirhelela a handle ka loko kumbexani ko va mandlele lama ma fambiselaka na nandzu wa vugevenga mi ta tsundzuka ni nyika xikombiso ku na nandzu wa xin'wana xirho xa vandla rin'wana hala Nelson Mandela Bay a Port Elizabeth a Gqeberha laha a nga ba wun'wana a ndzeni
ka council a n'wi bayijedi ya mati leswi a swi swi voniwa ku i nandzu wa vugevenga lako munhu wa kona a tlhela a ya dewiwa a tshama a byona kambe loko ku ri ku a swi nga ri na nandzu wa vugevenga mbeni swin'wana na swin'wana leswi endlekaka laya hambi vo tikana marito hi ndlela yo karhi va kombatana hi tintiho va byelana swo karhi va 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 sirheleriwile hi nawu lowu tirhanaka na mafambiselo ya palamende kumbe tikhansele teto hi vona ku Privileges and Immunities Act ku ri va tikuma va sirheleriwile ku va nga vi va ya suwiwa kumbe va nga vi va ya kumana va ka va langutane na milandzu leyi kumbexana yi nga va yi fambisana na vugevenga loko va ka va tirha ntirho wa vona endzeni ka palamende. ya xiyimo xo tika lexi kambe hi n'wina tanihi mutivi wa nawu loko mi kha mi hetisela ntukulu mi vona xifaniso xa njhani kongeti ka matlhelo lama havambirhi ad hoc na le ka madlanga ku na ku tumbuluka kun'wana ka ku tsan'wa matirhelo lama hi xitayele lexi ongeti xo humelela xa ku mavabyi hambileswi hi swi tiva ku mavabyi a ya sungule ya suma n'wina swilo leswi nga le ku ndlekeni mi vona xifaniso xa yini tanihi mutivi wa nawu swi tricky nyana maxi na vayingiseri hi mhaka ya ku swo sungula se hi va hi ka hi nghenisa timhaka ta va rihanyo kumbe madokodela malamu na vanhu lava va va tshungulaka vavabyi va vona ku na milawu leyi va sirhelelaka ya ku va nge xeri kumbe i vabya yini kambe yini kambe khombo ra kona ri la loko swo kumeka ku hi mpela swilo leswiwani a hi swona kumbe a hi ntiyiso hi laha ku nga na mi kuma ku dokodela na yena a nga rhesiwa milandzu leyi yo ka ya vugevenga a nga rhexiwa handle ka milandzu ya vugevenga mi nga kuma ku na lava va ndzawulo leyi tirhanaka kumbe khansele leyi tirhanaka na mahungu ya mahanyele na matikhomelo ya madokodela na vona va nghenelela mi tshama munhu a ka a luza na layisense ya yena kwalaho i swilo leswi swi nga endlekaka kambe munhu loko a ka a vabya i va a ka a vabya ku hava leswi hi nga ta swi endla loko ku ri ku komiti ya palamende kumbe yona commission leyi hi vulavulaka hi yona ya madlanga a va hava vumbhoni ku swilo sweswo a hi swa mampela swi va ku va fanele va teka swilo leswi va nga nyikiwa swona kumbe vumbhoni lebyi va nga na byona ku hi mpela munhu loyiwana a ka a vabya kumbe a nga ta kota ku a ti vonakarisa hi siku rero a fanele a ti vonakarisa hi rona. Dokodela Ntukulu advocate hlayiseka inkomo makhetsa swinene mutivi wa nawu dokodela advocate tsietsie ramathekisa wa tisa tlhelo rero hi ndlela leyi muhumelerisi a hi tlheleleni ka nkulukumba luya hi twa a la ku hundzisa yihi ya xikolo loko a tlhela ka muhumelerisi va hi landzelela nkulukumba luya va ri ku na xitiviso xa nkoka mayelana na switiviso swa mafu loko mi lahlekeriwe varhandziwa va n'wina ve ri mi rhumela email na vuxokoxoko lebyi landzelaka mavito ya mufi siku ro veka nkarhi ndhawu xikan'we na vativisi ngopfungopfu vambirhi na vuxaka ivi va nge xitiviso xa n'wehe xi fanele ku va na xigandlo xa le maphoriseni kumbe xa moxara lowu mufi a nga hlayisiwa eka wona se ve nge ri mi rhumela leswi hinkwaswo hi email leyi landzelaka Ngoveni G Ngoveni ya kona ile ya ngobenig@sabc.co.za ku tivisa loku i mahala ane a hi tlheleni ka muyingiseri loyi a ni ta twa ku kahle a lava ku yini muyingiseri vulavulani na timinete timbirhi swi ta lava hi hatlisa miri ku endleka yini kahle a ni lave ngopfungopfu ku tiva ka timhaka ta ku na timhaka to tala ngopfu leti kumeka ku ti xanisa vatswari lava va kumeka ku va hanya na vusiwana hi timhaka ta kumeka va nga swi ku vuyiseriwa ndzhaku khale ka swikolofisi leswi a swi ri koho khale hina hi tiva ku xikolofisi xi a xa ha ri kona a xa ha hakeriwi laha Limpopo mo ni nga ka South Africa hinkwayo but ku na swikolo swin'wana laha ka Malamulele ka muganga leyi nga le hansi ka Malamulele hi ku angarhela i kumeka vatswari va kha va hakerisiwa mi nge wini yaleyo mi nge wini but mi nge wini matwa kokwala ka yini ku mi nge wini ni ta wina loko va suka ka lava va second manager ku tiva ku
so va vembe ntsena na why mupani swi nga ri kona but kuze yingisala kuze ri kuminge win matami maka yini leswi swi olove ndlela leyi xikolo xin'wana na xin'wana xi fambisiwa hi huvo ya vufambisi bya xikolo huvo ya xifambisi bya xikolo byi vitana nhlengeletano na vatswari ku twananiwa ku xikolo xa hina hi lava ku xi fambisisa leswi swi helerile swi helela kwalaho se loko ku ve n'wina xikolo xolexo ku twananiwini swi herile n'wina mi nge hi vulavuli hi ku angarhela swikolo a hi nyikeni xikombiso hi xikolo xin'we i xikolo xihi lexi n'we mi tivaka okay n'wina mi na n'wana xikolweni xihi vana va mina vambirhi va le xikolweni ka Zumeri hikwalaho ka xivangelo swo fana leswi vonaka leswi fambisaka swona a hi xikolo xin'we lexi nga la xi endlisaka sweswo leri vulaka ku n'wina loko mi ku i huvo ya xikolo xexo swi va ku vatswari va tihuvo ta swikolo leswi hinkwaswo leswi nga hansi ka Malamulele hinkwako ka vona vo twana ku mo hina hi hakela xikolo fisi xi yirisiwile la Limpopo ku ri ku swikolo fisi swa hakeriwi laha ku loko hakeriwa ka swikolo fisi hi ndlela yo va ta hakela ma-security va ta xava tihunyi for ka xikolweni ni xoko loko ku huma feeding scheme a xikolweni loko ya xikolweni va hleketa ku loko ya xikolweni swakudya leswi va yisela ku vana xikolweni ku swa swekiwa hi yini ku nga humi na mali ya ku xava tihunyi a mupani swilo swa ha ri kona swo va a vembe ntsena na amupani mi vula kwihi mi vula ka Dzumeri amupani mi vula ka Dzumeri se mi nge ka Dzumeri mi nga vuli mi ku mupani hi ku mina ni tiva swikolo swa nkombo sweswi to tala ni nghene eka anyumbani mina mara mi ni tiva swikolo swa nkombo mina ni tiva swikolo swa nkombo amupani leswi vatswari va nga twanana ku hi mali leyi nyikiwaka ya ti-norms and standards a yi ringani ku fambisa swikolo leswiwani a hi twananeni ku hi ta pfunana njhani ka xikolo ku ya mahlweni se mi nge vuli mi ku mupani but leswi vulaka mu vula ku swikolo leswi hinkwaswo leswi hi ndlela leyiwani naswo swi lo twanana hi ndlela yaleyo ku swi ta swi kota ku hakela mali ya ku pfala yo kota ku yisa xikolo henhla hi mhaka mali leswi kumaka yo intsanana for ku yisa mahlweni leswi mi ni tivaka swona swi twananini va twanana ni vatswari se exikolokolo nguvu ya Pitori ku mutswari loko a ri hava mali yo kumeka a hakela sweswo a tsoniwa report kumbexana a tsoniwa tibuku n'wana wa yena a hi ngo a hi xikolokolo hi vulavula hi swona loko lembe ri sungula a hi xikolokolo kambe n'wina tanihi mutswari mi fanele mi va na vutihlamuleri ka vatswari ka vana va n'wina loko ku va na nhlengeletano mi yimisa voko loko mi twanana ku hayi ku ta humesiwa 100 rand hi lembe kumbe 100 rand hi n'hweti kumbe siku rin'we mi va mi ri ka nhlengeletano leyi mi yimisaka voko ivi mi vula ku mi ni nge swi koti swi minetiwa ku n'we mi te mi nge swi koti va tele nguva va nga le ku kandzeriweni mi nga vulavuleli van'wana vulavulelani n'wina na mina kumeka ni nga pfumela ku vana va mina va ta nghena laha sweswi ni vula kona ni nge vuli vito ra mina hi mhaka loko no vula vito ra mina ni veka ka xiyimo xin'wana Matirha antiri ni kumeke va mina ka Zumeri hi mhaka yo fana yaleyo se vana va n'wi va hanyisa ku yini mi va hanyisa yini vana va mina va hanya hi mali ya vona na ku va kha va kumeka va kha va hlayisa hi kokwana wa vona ku twisa xiyimo xa mina antiri se hi tele 70 nge swi koti ku xavela n'wana wa mina timpahla a dya ndlayini hinkwaswo ka swona na kwala va kona vatswari va fanaka na mina mara i kuma ku principal na SGB ya yena yi fika laha yi nga twisisi SGB ya yena ya n'wi vatswari mi va mi lo yi hlawu loko yi chuza SGB se a ya ha fambi hi maendlelo ya ku ya va xikola va nga le tiko rero se yi famba hi ya principal ni mi tweli bota kambe na ha vula ni ku sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM akomandela a hi languteni ve ri nhlayo ya vanhu lava nga hundza misaveni laha Omonde lo amakini lo wu nga khinsama wu nga wa yi tlakuke ku ya ka 9 ni vona na premier se va fikile Afrika-Dzonga ha swi kota lesweswo loko se swi humelerile swi ri ku ri khoyingi tsutsumela un'wana mi ngiseri ngheni laha ku le ka patu leri ku ya ka Mapayeni ku na goji leri nga siyiwa se ri la Chibi ra vana va nga nwela a hi le ku vuleni nchumu siku n'wana nwelaka laha hi ku heta tsutsuma ku ta laveka na va premier ku ta laveka na vaholobye hinkwaswo so that's the challenge masiva ho reacta minkarhi hinkwayo kambe leyi mingiseri mi nga ta na yona ya dyondzo ne ya dyondzo tiyimiseleni kahle n'wina tanihi vatswari hi swihi leswi mi nge le ku swi endleni mi endlela vana va n'wina un'wana mingiseri tshama hi vutisa laha i ncini lexi mi nge mi endlela vana va n'wina ku ha mintirho kambe mi ndla yini ku raha mi vona ku mi ndla yini lahaya mi ndla yini leyi
ma swi vona i swin'wana swa mintlhontlho leyi nga kona a yeni ka lava va langutelaka timhaka ta mafurha tatana Make va yime ku lunga la ku lava ku ta bula na hina i mani hi twa ku va ri yini vona but Robert loko hi vulavula hi timhaka leti ta ku tlakuka ka mafurha ntate i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon baba minjani hi pfukile minjhani na hi pfukile loko ni vulavula na n'wina a mi ku a mi swi koti no minjhani a se ma swi kota no minjhani swi ta ni olovisela hi ku swi vula ku mina ni ta mi vutisa swivutiso hi Xitsonga n'we mi ni hlamula hi ririmi rero ra Xinghezi loko mi Xitsonga xi hela. Yeah. A hi sunguleni miri nxavo wa mafurha wa tlakuka vusiku lebyi hi mhaka yini? The main reason is the higher oil price on average during the period under review. So the oil price was at $64 per barrel in January, and in February the average was $69 per barrel. So that has changed. But we know now with the latest developments that it's around $80 per barrel. So it's not good news for next month, for April. Then also the rand strengthened against the dollar. So because of the strength of the rand, we were able to cushion the prices by around 20 cents per liter. So if the rand did not strengthen against the dollar, the prices could have gone higher by another 20 cents. Oh, so today when we talk about the price increase, it has nothing to do with the geopolitics of what is happening now. Yeah, what really is in the price now is remember at the time the Americans were just building up military strength in the Middle East, so there was a possibility that they will attack. So that was there. That's why the oil price went up from 64 to 69. But now with this attack that happened on Saturday morning, it just rose up to about $80 per barrel. But that impact is not in our prices yet. It will only be factored at the end of the month when we change the prices for April. Now maybe let's break it down in Tatemake. How is the increase going to be this evening? This evening, both grades of petrol increasing by 20 cents a liter. Diesel will increase by 62 and 65 cents per liter. And paraffin is increasing by 58 cents per liter, and LP gas by 23 cents per kilogram. Those are the increases that are due later today. Now, when we talk about the oil price under review, does it mean as the Republic we buy oil on a month-to-month basis? Look, the government has said does not necessarily buy oil. It's the oil companies that are buying oil. So they buy this oil on daily basis. Now, however, we change our prices at the end of the month. So when we say on the period under review, is for example, now the prices are kicking in today. Yes. So the new period is starting up to the end of the month. So that will be our period under review. We'll take that period, compare with the period before, and see whether the price will go up or down. So we always work with the average for the month. So we change the prices today, but the oil companies are going to the market to buy this oil, to buy this finished product, with whatever price is happening in the market at the time. At the end of the month, that's when we check to say, as government, we put the price at 20 rand a liter of petrol. But these guys, when they went into the market, for a liter of petrol, they paid maybe, say, 25 rand, or they paid 20 rand 50 cents. It means they were paying more than they were getting from the price when they sell the petrol. So they are under recovery. Therefore, the following month, the price will go up. Same thing will apply. If we put it at 20 rand, they go and pay 19 rand 50. It means they're getting more than they're supposed to be getting. Instead of they're getting 20 rand, but they're only buying it at 19 rand 50. So they're making money. So they're over recovery. Then the price will go down the following month. So that's how the concept of over or under recovery works. Oh, I see. But now, with this development in the Middle East, the things will change a little bit, because next month, as you recall, Minister of Finance announced increases in fuel levy, road accident fund,
And every year in April, we change the transport cost. It's a once-off adjustment for the whole country. So every year in April, we expect prices to go up. But now with this change in the Middle East, it might be even higher than we expect. So April doesn't look good for us already. Now, let me take a 2-minute commercial break, Tatemake. We will finalize this discussion with one question that I'm left with, of which is it talks to the country. Do we have reserves as the country to say in an event that we don't get oil due to this geopolitical wars, we might get stuck and have shortage of fuel, but that will be after this 2 minutes short commercial break. Mingser, mani sungula yung dahil ane, ita ko ibuela tatwako. Sele swenge ngwetia dziba msoka ilang te kahle it makata shawa mafura. Njani? Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Kamgana lona FM ko madlela ngona ko Afrika wa bulabula kwa shala ko na twi nhlekando le kubuleni na tatana Robert Make basuka ka ndawule liya swityelwa la engele kulawuleni timhaka ta ku cinca ka nxavo wa mafurha loku nga tama kona xikarhi ka vusiku leswi a swi susumeta hi mhaka ku va ni ku sungula ku vulavuriwa hi timhaka ta ku chuwa ku kulu ka ku nyimpi leyi nga koho leyi a Iran yi nga hetelela veka nxungeto kumbe ntshikelelo ka tiikhonomi ta misava hi ndlela yaleyo ku katsa na Afrika-Dzonga se xo hetisela xivutiso lexi ni nga sala na xona eku tanihi Afrika-Dzonga hi hanya hi ka endlisa ku yini ka hi languta ku hi nga swi kota ku hanya n'hweti hi nga se xikepe lexiya xi nga siviwa lexi nga se fika haleni kumbe ku ta endleka yini ke tatana Make ni khenseli swinene ku va mi ni khomerile a hi languteni kwala ka yaleyo ya ku swikepe leswiya swi pfaleriwile leyi ku na kun'wana ku nga pfariwa va nge swikepe a swi fambi tanihi Afrika-Dzonga ti-oil ta hina ti endlisa ku yini? Yeah, we'll differentiate between oil and finished products. So oil, most of our oil in any case comes from Africa, from Nigeria, from Angola. Most of our oil comes from there. However, the price, because it's an international commodity, is priced according to international markets. So oil won't be a problem to get oil to South Africa. We don't have much reserves, a lot of tanks for reserves in South Africa, unfortunately, which is a big problem that our politicians will be talking about. But in our case now, because we don't have a lot of refineries to process this oil into petrol and diesel. Remember, we used to have 5 refineries. There are about 3 in Durban. So 2 of those in Durban are closed. You know, Sapref refinery and NREF refinery were closed. They are no longer processing oil into petrol and diesel. So South Africa now, we rely on import of finished product. We still have refineries that produce petroleum products, but 60% almost come from international market. So that's where we are exposed. That's where we have a problem, because we need these products from the international market. So if these ships and vessels cannot move to come to South Africa to bring this product, we'll find ourselves in a difficult situation. We're just hoping that this war situation doesn't continue for a longer period, because now most countries are using the reserves that they have. We can still buy from those reserves and so on. But if it goes longer, then it creates a problem, because those reserves need to be replenished. So if they cannot be replenished on time, then we may have a bigger problem. And you made mention of some refineries being closed. Do you have an understanding as to why were they closed, maybe? Yes, the first one, which is the Sapref refinery, which was owned by Engen and Shell, it's actually now bought by the government through Central Energy Fund. They're trying to revive it. The problem with that refinery was that during the floods in Durban, the refinery was flooded. So imagine your car, your engine being flooded and so on. And some of the parts were damaged. It could not restart and so on. And they decided to sell. And government, through Central Energy Fund, bought that refinery. It will take a few years to get it back online again. So that the government is still trying to do that. With the NREF refinery that was owned by Engen, also in Durban, the problem there was mainly environmental issues. What happened is when they were building that refinery many years ago, there were no residential areas surrounding that refinery. Now people decided to move in. I think municipalities allocated stands for them and so on. So now they are too close to the refinery, right?
And now with the environmental regulations and so on, they could no longer continue to operate that refinery. As a result, they end up closing the refinery and using the tank for import of finished product and so on. So those are the 2 refineries that were closed. Now we have the refinery in Durban, which is the Astron refinery, that is still operational. It uses crude oil. That's the one that gets a lot of crude oil from Africa and from some of it coming from the Middle East. Now we won't get that oil from the Middle East, which means we must get more from Nigeria, from Angola, and so on. And then the other 2 that we have is the Natref refinery, which is in Sasolburg, is owned by Sasol and Total. That's also using oil. So what happens? The oil will get to Durban, and then from Durban to a pipeline will go to Sasolburg, to that refinery. Those are the 2 oil refineries that we have. And then the last one, we have the Sasol Secunda plant. In Sasol Secunda plant, what they do, they actually burn coal. They take coal, they burn it, they gasify the coal, and then they use the gas, they convert it to petroleum product, your petrol and diesel and so on. It's a very expensive process because you convert coal to liquids, and also the lot of carbon emissions coming from there. But those are the 3 plants that are giving us petroleum products at the moment. I see. And most of the fuel that we get is imported. And also remember, we had the obligation to supply our neighboring countries under the South African Customs Union law. Botswana, Lesotho, Namibia, and Eswatini, they used to buy and be supplied by South Africa. Some of them now are even considering alternative supply. If you look at Botswana now, they've cut their supply from South Africa by 50% because we don't have refineries anymore. Eswatini, they're getting some of their supply from Mozambique through Matola and so on. Namibia, completely, they're no longer getting product from South Africa because they've got their own port in Walvis Bay, where now they're importing directly into Namibia through Walvis Bay. So we have a serious problem in terms of making sure that we have a refining capacity in South Africa. And the government, I know, they're talking about it, but it takes time and you need investors to build a big refinery. Yeah, no, nimtweli Botrop. Mina hi ku ya ka mina no twa nga ri ko vana n'wanga fika tlela ntirhweni hi ana swi ri kona. Loko a swi ri kona swi loko swi fana swi capacity leyi yi tlakusiwile with time. Se sweswiwani hi lose business va Botswana va xaveka ya va ya tingheni. Ma swi vona ku no. Yeah, it's a problem. Nimtweli Botrop, ikhensi swinene inkomo. Inkomo. Akhense sweswo mingisiro mngana lona FM ra va bula na vona Robert Make va suka ka ndhawu leyi ya swicelo va vulavula hi timhaka ta la ku hi nga ta khumbeka ko loko swi ta ka timhaka ta swicelwa kumbe ngopfu ka timhaka ta mafurha ngopfungopfu kusukusela ka n'hweti leyi taka ma vona loko hi nga hi tlakuleriwa xavo wa mafurha sweswi a ni hleketa ku swi khumbana leswi hasahasa leyi nga sunguriwa hi tatana Donald Trump yona yona da tatana Donald Trump yata yile ndleleni sweswo mingisiro mngana lona family ya mavhengeleni loko se ni vuya ni la ku ta vulavula hi matimba ya ku navetisa va ri yena nkoka swinene ngopfungopfu ka mabindzu lama ya ha kulaka na mabindzu lama nga na ku navela ku kula se swi nga leswi na kwala ka munghana lona FM ha swi tiva ku vanhu va le ku navetiseni van'wani va vula ku kumbexana swa tika ku fikelela van'wani va ku kumbe swa durha hi ndlela leyi se yo mhaka namuntlha hi rhambe munavetisi nkulu lava va vonaka ku hi navetisa ku yini ka munghana lona FM tatana Amo Mathebula ku va ta hi hlamusela ka ntsongo ku kahle ku endleka yini timhaka ta vunavetisi ka munghana lona FM na switichi swin'wana swa nhlangano vaxu wa Afrika-Dzonga kambe endzhaku ka leswi ukayelelesi eka Afrika wa vulavula. Loko maphorisa ma kha ma tirha hi ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kumela swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeke na tinhundzu to yiva hina na va ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni i swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma swisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swabotset loko na ta nyika van'wani nkarhi a South Africa
nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandela inongo timinete ntsene ku nga si va awara ya mbirhi nhlekani lowani van'wana va vafambisi va xitichi va switichi hi tlhelo ra timhaka ta vunavetisi se va rhangeri va hina se loko mi twa ntilumaluma ro sungula la vuton'wini mi swi tiva ku i mhaka ku ni vulavula na varhangeri a hi amukeleni tatana Amu Mathebula regional manager ka timhaka ta sales kumbe ta vunavetisi lava va vonaka ku switichi leswi mi swi twaka swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga ku katsa na Munghana Lonene FM swa navetisiwa kambe ke butamu nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Aye enhlikani khalanga hlekani sangwena Ay mi tom ta hoxa mina ri tura kahle ngopfu ma ritwa ni ri twisa ku ri wa hi ri khuruka mi kha mi presenta ni swi twa ku ya ku ri kumbe na ri tura kahle hayi na volwela ta vulavula na Sis Rose iko butamu a hi sunguleni la ka timhaka ta ku minkarhi ya ku tala hi vulavula ngopfu hi timhaka ta ku navetisa va ku navetisani mi navetisa swi ta mi pfuna kambe hikokwalaho ka yini hi ku vona ka n'we tanihi va xiyenge xa vunavetisi swi ri na nkoka ku va ku navetisa na koho ku ri xitirhisiwa lexi xi nga endlaku leswaku bindu kumbe n'wamabindu a kula. inkomu ni khense swinene ku nga ri na ku heta nkarhi hi ta tsundzuka ku loko munhu a sungula bindzu na loko va dyondzisa ka accounting ve ri i sungula ku ndla profit swi vula ku na vaxavi lava fanelaka va xava leswi i swi xavisaka loko i nga navetisi leswi i swi xavisaka swi nge tiveki ende loko swi nga tiveki swi nge xaviwi vanhu va xava ka bindzu leri va ri tivaku va ri tshembaku naswona ri nga amihleketweni ya vona minkarhi hinkwayo hikokwalaho ku navetisa ku nga na nkoka ku ya amahlweni xikombiso xo koma swinene mabindzu lamakulu la cold drink leti ti nwiwaka va navetisa every day swi komba ku navetisa swi na nkoka swinene ene a vayimi va tshama va ri ku navetiseni ku komba ku va swi tiva ku swa va fikelela leswi va lavaka swona a hi vulavuleni hi timhaka ta Munghana Lonene FM tanihi xitichi lexi tinhlanhla ti komba ku ha fika kolomo ya ka 1.4 wa miliyoni ya vayingiseri hikokwalaho ka yini ku va munhu a navetisa laha swi nga hetelela kumbexani swi va na mbuyelo wa kahle. nambara leya 1.4 million ya vayingiseri hi vhiki mokhalanga a ko va nambara ntsena i vanhu hi wena muyingiseri nga tshama kwala nga ku ni yingiseleni na wena i wela ka 1.4 million leyiwani so tanihi loko i ri n'wamabindzu i lava ku vanhu lava tshamaka kusuhi na wena lava nga tikweni ra wena loko ri n'wamabindzu lontsongo va ta xava ka wena so 1.4 million leyi hi vulavulaka loko va kha va haxa lava ku hina vayingiseri vo tala va katsa na mina na wena na makhelwani wa wena na lava nga ka village leyi landzelaka so a ko va nambara ntsena so nambara liya i vanhu vo hanya loko mi kha mi vulavula i vanhu vo hanya van'wani va vula ku loko vo ze va swi twa ka xiyanimoya hayi se va ku tshemba swi vula ku loko vo ze va twa ku hayi vhengele ra Amu ri hlayiwe ka Munghana Lonene va vhe makumu va swi tshembile a yeni kwalani ka ku tshemba ku van'wani va swi lava ku navetisa ka Munghana Lonene FM kambe va ku hayi sweswani swa hina van'wamabindzu lavatsongo ongeti swa va lava va tinamunete ti mi nga nyika xikombiso hi swona swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi timhaka leti. Hi xilungu va ta swi vitana perception swi ti kombisa swona mara a hi swona tani hi ndzawulo ya vunavetisi la ka SABC na ka Munghana Lonene hi tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku van'wamabindzu lamatsongo va kota ku hi fikelela swi nga leswi na namuntlha hi nga ku vulavuleni i ndlela yin'wana yo kombisa ku hi lava van'wamabindzu lamatsongo va ta kusuhi na hina va hi tshinelela xivulavuri xa namuntlha or mhaka nkulu ya namuntlha i ku ta hi ta vulavula na wena i nga na saloon kwalano na wena i nga makhaniki na wena i nga na khawashi na wena i nga na yini ku wa kota ku va i hi fikelela hi tiyise leswaku van'wamabindzu lava nga na budget leyitsongo na vona hi ringeta kota ku va pfuna ku na hi ta swinana ti-package hi ku ya hi xivulavuri hi mavulavulelo ma vunavetisi leti hi nga ti endla ku va hi kota ku pfuna van'wamabindzu lavatsongo swinene so i ti-package leti pfunaka vanhu lava nga na budget leyitsongo ya le hansi laha hi va pfunaka ku sukusela masunguleni ku xinavetiso xi endlisiwa leswi endla leswi ze ku fika laha xi nghenaka amoyeni vayingiseri va xitwa ti-customer ta wena na tona ti kota ku kutwa so namuntlha mhaka nkulunkulu hi tisaka i ku vayingiseri lavatsongo a va ti kusuhi na hina a va ti tshineti kusuhi na hina hi redi ku va pfuna ku na xipano hinkwaxo xi nga yima xi nge hi lava ku pfuna van'wamabindzu lavatsongo sweswi kwalaya kwala va nge le ngulungiseni kona timovha kwalaya tisaluni va pfulele Munghana Lonene FM sweswi se loko o va pfulele Munghana Lonene FM a tlhela twa ku
amo saloon hi ndlela leswi na leswi swi endla ku lava va nga kwala ndzeni na lava nga le ku hindzeni va va swi tiva ku laha ku endleka se xivutiso ku ta va ku ri ku loko se va lava ku mi fikelela ke hi ku hi laha kun'wana ku tala ku va na xiphiqo kona va ku na va lava hi va ku va ndlisa kwihi swi vavisa ngopfu ku na xinavisiso xin'wana xi tlangaka xi heta xi vekela ku a va rhumeli email ka so mhaka leyo ha swi vona ku mapeletele nkarhi wun'wani ma cinca khalanga ku na van'wani va tsala ku mathebula va tsala hi B van'wani va tsala hi V se swa bayizisa so ku na email address yintshwa hi lava ku yi tivisa vayingiseri namuntlha ya ku loko va lava na department ya vunavetisi va fanele va rhumela email ka yona yi nga sales@munghanalonenefm.co.za sales leyi SALES @munghanalonene.co.za so va nga ha vileli hi ku ri krema vito ra munhu ku ri te yini swi yini a va tsundzuki ntsena sales@munghanalonene.co.za sales@munghanalonenefm.co.za a hi tseleni sale timinete timbirhi la hi swihi leswi mi nge mi swi hundzisela ka van'wamabindzu lava kumbexani va swi hleketaka ku hi fanele hi navetisa kambe a va se endla nchumu hi swona ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu so hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi munhu ta vula malamo ku hi lava ku va pfuna va nga fani na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghanalonene.co.za maswaka amele ku humelele ka ku gangisa ka kwini ku mi tsipa mi ri a swinyamini mi tsipela tihlo boxa mi ku sales@munghanalonenefm.co.za na sale makume naro what second n'wina tanihi vaxavisi swa durha ku navetisa ku navetisa khalanga a swi durhi ku navetisa i vuvekisi wa investor i hoxa mali ivi kota ku byela vanhu ku wena i xavisa swo karhi ivi i kota ku va i vuyeriwa ku navetisa i vuvekisi ende ku navetisa ka sukusela ka price le hansi swinene yo sukusela ka wa 480 rand for advert yin'we se na lexi hi va byela ku swona sweswiwani loko wo swi lava kahle i nga lomba na mali ya kokwani ya mudende loko va ha ku hola ku na ku ya navetisa ka Munghana Lonene hi leswi hi nga yi ehlisisa xiswona ku hi kota ku pfuna vamabindzu lava ya vantsongo va tisaluni va makhaniki na van'wana kwalaya sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tiveka ku u tisa vukorhokeri bya njhani kola ka bindzu rolero ra wena sales@munghanalonenefm.co.za hi ndlela leyo khenseli butamo ku dya ku engeta khenseli khalanga inkopo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nangona kwa humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Matebula a hi kumeni kuma unge misava ya wona mbirhi ya yimise ku yini kusuka kwalano i nangona ku dzumba la mina hi rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya mchangani mana nhlekani lonene mi tiphinane tata eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka